أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليانك يا قال جالتمو نقافي رحمن ربي بك سنجرتا ندت سنبرها جراتو فيديو سدفا واي توبارا قال ربي تديبو الرجوع إلى الله وان ببدا همتو حال ببدا أخلاق ببدا waan rabbi dallansiisu hundarraa dhaabbannee gara rabbii keenyaa deebuu gara rabbii keenyaa garagalu sanarraan dubbataa jiraachuudha. Ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhe? Yaa ayyuhan naas, yaa ilmaan namaa jechuudha. Muumintoota dubbataa jira. Tuubuu ilallah, gara rabbiitti toobadha, gara rabbiitti deebi'a. Toobaa gara rabbiitti deebi'a. Toobadha gara rabbiitti. Fa inni atuubu fil yawmi ilayhi mi'ata marra. Maal jedhe ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam? Ani guyyaa keessatti yeroo 100 gara rabbiitti deebi'a. Yaa rabbi gara keetti deebi'e. Yaa rabbi naaf araarami. Jedha akka itti rabbii kiyya kadhadha. Isinillee gara rabbii keessanitti deebi'a jedhanii hojjechuu jiru ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal nuun jedhe? Watuubuu ilallahi jamii'an ayyuhal mu'minuuna la'allakum tuflihuun. Toobadhaa gara rabbiitti hundi keessanuu warri mu'mintoota taatan mu'mintootaan jaban rabbiin. وقص مال أرقتن يوتو بتن لعلكم تفلحون نمل كوفتني نجاتشو ربي ملكاو برباد دا قرر ربي كي تتديبيتشو توبا كيسا ملكو جراتشو كان جوني ربي سبحانه وتعالى في ماجو مؤمن تو توريتا تنوندي كيسانو توبا دا قرر ربي تأسديبيا أكمل كوفتن نجاتشو ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آيات براكة تمزمال جربين يا ور ربي أمنتن توبة داقر ربي توبة كل توبة سير سائقته توبة ربي بجتش كنته توبة شرطي سائقته كنته توبة كل توبة ربي سنراك إيبالو قر ربي كيسيتي ديبي أجيش ربي سبحانه وتعالى توبان قرر ربي تديبون مال جل ابن تيميان وليست التوبة من فعل السيئات فقط توبان كن قرر ربي تديبون كن همتو دلقوك وفراتي ميتي ابن تيميان كما يظن كثير من الجهال أكم من والآلان الدون سيومي تيجري لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم akka warri wallaalaan namni wallaalaa hedduun se'u hamtuma qofarraa gara rabbitti toobatta si'aa jedhe waan hamtuu hogguu daladdu qofa rabbitti toobatta bal toobatu min tarkil hasanaati alma'amuuru bihaa ammallee wanni irraa toobattu hamtuurraa waan babbadduu waan silaa rabbiin dalaginaa jedhe hunda nami dalage sanirraa gara rabbitti deebi'achuu gara rabbitti toobatachuu ammallee akkasumatti waan silaa rabbiin dalagaa hojjedhaa salaataan hunjee rabbiin yeroo saada salaataan hun jedhe haadhaaf abbaa keessan qaalii isaanii godhaa gammachiisaan hun jedhe khayrii dalagaan hun jedhe waan rabbiin silaanu ajaje hunda itti nu yaame hunda dhiisuunis dilii irraa toobachuu barbaachisaa jechuudha. Kana nama hedduun hin beeku jedhe. Namni hedduun toobaa waan inni irraa beeku hamtuuma nama dalage qofarraa beekaa jedhe. Nami amrii rabbii waan rabbiin sila ajaje laaffisellee sanirraa toobachuu qabachuudha. Yaa rabbi ittiin deebi'u. Salaata kana yeroo isaarraan dabarsu salaata kiyyaniin bareeffadha jamaa irraa nafu yaa rabbi naaf araarame gara keetti deebi'ee jee toobachuu qabachuudha. Khayrii dalaguu amirii waan silaa rabbiin ajaje dalaguu dhabuunillee waan silaa rabbiin ajaje dalaguu dhabuunillee hamtuudha jechuudha waan namirraa toobachuu qabuudha. والتوبة الإنسان من حسناته على أوجه مال ابن القيم رحمه الله توبان خيري مدلقا كان رامس خيري سلا دلد بر وان غاري حسنات دلد سنرى لي توبة برباد داجل أن يتوب ويستغفر من تقصيرها فيها كدرا ربي كت ديبو ديفم ربي غافتشو خيري مدلد كان كيستو سلا سنا أول بريتشتي وان دلقو قبدو حق أساقوتي وان اندل نوان تيب جنان يا ربي وان سري حق أسلا عبادان كيكم قبو خيري كان دلقون قبو قوتين قوني يا ربنا فرارمي جت ربي كي كرات تجول ربي كي توبا ربي ديبي تجول والثاني أن يتوب من إعجابه رؤيته أنه فعلها
ammallee kan lammata wanni irraa toobbattu maali lubbuu ofii arguurra ani bar kanan dalage ani bar dalagaa khairii hedduun qaba ani bar nama akkasii jettee of gubboonte sun bakka biraa kutte jechuudha maaliif kasii laaffise eenyu rabbi dalagaa khairii kana kasii laaffise eenyu rabbi kanaaf yaa rabbi an of argee boonee nama tuffadhee khairii kanaan khairii silaa dalage kanaan sirraa fagaachuurra yaa rabbi sitti baqadha jettee ammallee toobachuu qabda jechuudha. الثالث التوبة مما كان يظنه العبد حسنات ولم يكن كذلك الله أكبر كصدفة خير ما دلقا جرتو كان نمني قرين خير دلقا جر سيقرون نمو رب فقاتا جرتو همتو تو نملا تكي أكاتا أرقم رب تدلق تو أبو نملا تكي بدعاته نملا نمني قرين خير دلقا جر سي همتو وانسل رب راسا فقسو قرآ جرتو كان هندرا ربي توبة جيتشور ورا كان هندرا ربي توبته ربي سبحانه وتعالى توبة ثاني راكب ربي نهاجرو توبة اتهاجون قال ربي اتهاديبنو وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أكمل كوف تنيب نمو قال ربي تديبيانو جيتشو ربي توبان كن همتو دلقورا قال ربي تديبو همتو تجران سان آباني توبان أمالي وانسلا ربي دلقانو جرد إيسو sunis diliidha sanirraallee gara rabbiitti deebu waan sila rabbiin dalagaa jedhe kana tattaafachuu haqa danda'anitti yeroo dalagaa roolchuu dalagaan rabbi ajaja rabbii ammallee khairii dalagan kanarraa tooba gara rabbiitti deebu khairii dalagan kana keessaa archuu kanarraa jechuudha akkamitti gabaabinaa fi takkii haqa isaa guutuu dhabuurra yaa rabbi naaf araaramettee rabbii kee araarama gaafachuu of arguurraa anatu waan kana dalagettee of dhaadurra gara rabbiitti deebi'u waan silaa khairii fakkaatee ani khairiidha jedhee dalagaa jiru hamtuu takkanarraa hin jijjiiramne yaa rabbi naaf araarametti rabbi kadhachuu kana hundarraa toobaan barbaachisaadha jechuudha toobaan waan haalaan barbaachisaati ergamoonni hundinuu wanni isaan ummata isaaniitti himaa turan eega shahaadaati toobaadha jechuudha gara rabbiitti akka deebi'u warra gara rabbii isaatti deebi'e rabbi nu haa godhu warra dhugumatti rabbi isaa kadhatee rabbi isaa biraa argatee toobatee gara rabbi isaa deebi'u rabbi nu haa godhu obboleeyyan kiyya qaqqaalii wallaahi addunyaan kun gabaabduudha addunyaan kun akka hin sossobne toobadhaa gara rabbii keessanii deebi'a hundi keenya gara rabbii haa deebinu waan hamaa dalagaa jiru namuu ni beekachuudha waan itti jiru namuu ni beeka bara lubbuu isaa ni beeka of beekachuudha ilmi namaa ofii ragaadha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yoollee sobee uzurii machuu barbaade gamana waan adda addaa qabachuu barbaades garuu dhugaa jirtu of beeka ati of beekta jechuudha nama of beeka kanaaf haa toobbannu gara rabbiitti haa toobbannu akka rabbii keenya bira milkoofnutti assalaamu alaikum warahmatullahi